Mama Nika. Abe. Ayo mazi se kutayazana. Nayazanye. Ariko se sheri watinze hehe koko? Ese unuzi ibintu byo mu mujyi. Kuva mu gitondo ugenda mu mujyi kugeza ubu ngubu saa 7. Ari ibintu nari ndi gushakisha sheri wanjye ubuse ufite iki kibazo. Nje ndibaza impamvu watinze uje gusarira mu rugo ibyo bintu bibaho ko umugabo asarira mu rugo. Nusuzi saa 6 traffic jam nayuzi. Aha. Igase suba menye. Bagena kuzanira kamambi akira. Mbari. None se. Kuko naribagira sheri. Ariko nshaka kubwira. Uskoje nigeze kuvugana na Muhire. Muhire yambwiye ko akunda Murekatete. Murekatete. Yambwiye ko amukunda kabisa. Ubu ngubu afite gahunda yo kuzaza kumwe. Biki? Uravugisha ukuri? None se nakubesha agiye ngo bimarire iki? Ngiye ko agiye kuvugana na famiye ye. Ama azahita telefona ambwiye ko ngene gahunda zimeze. Ibintu ngira n'ukuri Muhira akaza akakubwira gutyo. None se nakubesha ngo bimarire iki? Muhire niwe wabikwibwiriye. Yabimbwiye wenyene kabisa kandi yanabivuze ko afite gahunda. Ngaho mbwira nawe kuko isi uri gutangara. Sheri uzi. Uzi ko na Murekatete yakunze Muhire. Iki? Nukuri? Murekatete uzi n'ukuntu yatunaniye yirwa benga abasore. Ibyo se ninde yakubwiye? Murekatete wenyene kugiti. Ndume n'ukuri kw'Imana. Wallahi. Allah akbar. Abikubwiye wenyene? Murekatete yaraje arambwira ati mama nikangewe nakunze Muhire ku buryo numva nabuze n'amahoro. Ariko mubwira ko bitashoboka ko nta mwana w'umukobwa ugomba kujya kwibwira umuhungu ko yamukunze. Ariko reba ukuntu Mwenyezi Mungu akoze ibitangaza. Ibyo se uri kumbwira Murekatete yabikubwiye wenyene cyangwa se nibyo? Murekatete ni wabinyibwiye. Ahubwo ntangajwe n'ukuntu nawe. Uretse nkubaze kwanza. Ubu se ntago bigeze bavugana na Muhire? Ntago bavuganye pe, ntago bigeze bavugana. Allahu Akbar. Jalal. Nanjye ndumiwe. Ngaho mbwira none se tugomba gukora iki? Ngira ahubwo wowe uzira muhungu Muhire imico ye ni wowe mubana ni wowe bizi. Kuri Muhire kabisa genda bikwemere kandi ndabikubwiye ko atakibazo afite. Muhire genda mu bushuti zanjye za mbere nagiye kubona i Burundi. Muhire ni wa mbere kabisa. Aha.
Mwenyezi Mungu afite abona imico myiza byose kabisa agenda amwizeye kuri muhira urazi ko aba bana ryo nabarezi ndabizi nta ribi nabashakira nta kibazo kabisa kuri muhire je no umuntu kabisa je mfitiye confiance 100%. Allah akbar. Urabona Mwenyezi Mungu adakoze ibitangaza kabisa no gushimira Imana wallahi alhamdulillah. Gira rero ukuntu gahunda zimeze muhire se aravuga iki? Muhire yagiye kuntelefona muri iki cyumweru nyene. Narangiza kuvugana na famille ye azahita telefona ambwira kugene gahunda. Yakubwiye ko agiye kuvugana na famille. Yambwiye ko adashaka ko ibintu bitinda kabisa ashaka tubishira mu hakiri kare. Biri très sérieux. Shedi. Gusenga cyane rero Mwenyezi Mungu agashyiramo baraka bigacamo. Inshallah khair. Inshallah. Nzishima. Oya Suzandusha kwishima. Uzikunza ni inkuru nziza. Yawe no kuntu ujya gusenga ukiraho n'ibyo sengesho sasa rero. Dushingira umukobwa. Ubona se nabyibagiye. Nawe cyagutindije. Ari 50 Burundi dari muhire. Awaza rero usare ariko nawe ntuga. Irakabije. Ninjya gusari nakubwiye iki kintu nahita nyibagiye. Ungiye inkuru nziza kweli. Rero ngatawaje usare. Okay. Aiwa. Ndagusavye niyo abanye ko batakubwiye uno munsi uronkera hakajyo kubitegera uvyumvirize neza ndagusavye kuri guture inkuru ko zagenze papa wanje ariwe sogokuru wawe avyaranye ko wawe yishwe n'umunyarwandakazi yishwe n'umunyarwandakazi rero kandi na grand frère uraba twapfutse turaba batatu je niwe yari imfura uyo grand frère wacu agakurikira jewe hanyuma nyuko wabo nawe nyene yishwe n'umunyarwandakazi asiga munyazitunga aca arigira mu Rwanda kuronderana babo n'abanyarwanda biwabo rero bisigura yuko nta munyarwanda afise urukundo numwe nivyo naho yoza ameze gute aza afise intumbero arondera ikashi amaze kuronka ikashi agaca agenda kurondera umunyarwanda w'iwabo sogokuru rero uko vyagenze sogokuru wawe ariwe papa wacu uko vyagenze rero si bindi sogokuru yarondeye umunyarwandakazi hamwe mama wacu apfuye aca arondera uwundi mugore arongora umunyarwandakazi arongoye umunyarwandakazi rero ivyo yadukoreye jewe na nyoko yari ibara kumutemere yaradukoresheje ibikorwa byo kukabaho yaradukoreye imvoni ishushe yadukoresheje ibikorwa ivyo umwana adashobora gukora nyoko wese narizi yuko yari kuba muremure narizi kuyobaza ava mu gitantara yagenda yikorera ibintu mengo imizigo wamengo mukarahandi kubera atakunda umuryango wacu ntiyakunda Mutahama kandi ntiyakunda n'abana bavuye mu Mutahama kandi undi urareba Mutahama yari ku musego hamagwaye yaguma twari tunga twari wabo agenda comora atwara mu Rwanda urantegera neza bisigura yuko hamwe rero Mutahama hamwe ashaka gufa rero ibintu byamaze gukomera ari we yasize amuhaye ishano aho niwe yasize amuhaye ishano sogokuru wawe niwe yamuhaye ishano rero mu gihe yari yagwaye niho rero yasiga rero Mutahama ari ku musego amushinyaguriza Mutahama amubwira je sinaje ndondera wewe amubwira kwa je naje ndondera mahera amushinyaguriza Mutahama ari ku musego s'il vous plaît Mutahama ari ku musego amushinyaguriza ari ku musego amubwira ngo jewe sinakurikiye iki cyane sinakurikiye mwebwe abarundi nakurikiye itunga Mutahama atacyo avuga cyo tukiri bato tubirabisha amaso afata itunga rero genda transfera kwa Rwanda transfera atwara kujya nyene dusigara duri mu kangaratete Mutahama kugira tumuhambe yari afise itunga yari afise imiduga yari afise impangu twarize gusabiriza mu miryango Mutahama rero abarafuye ibaze rero
aho umunyarwanda twomusigura gute ariko je ndasavye cyane umunyarwanda ari we wese ntidushaka kumubona kubera Mutama yasize abitubwiye ntabyo dusubira kandi kongerako iraheze ijambo nyabatuvuga gashaje ndakumvirize uvuga ibintu je numve yuko woyisigura je abantu barasa ntibangana nabwo uyu muhungu yarashimye ni mumureka arongore abantu ntibameze ico kimwe none mwibaze yuko n'uyo muhungu reka n'ukuri n'ubwogo mbukankubita ibyo ndiko ndavuga nivyo kandi birumvikana ndiko ndadawa munyumvirize nubwo abonye bishe bagakora ico kibi kibishe yego barakoze nabi twese byatubabaje mugabo si bose nabicanye reka kubavugira umunyarwandakazi ntabwo ari icyaha siniko ndabavugira namureka undi abarundikazi babivuga n'abarundikazi hari haberanda n'abandi babi nibyo badukoreye oya muri inama waje mu gute mukama wanje rega nanje ndi muri uyu muryango uvuga ibintu bitavuga mama mwiri cyane nawe oya ndamukosora ibyo kuma wige bakuja kuvuga umengo oya bada cyangwa nawe uri mana yanjye vuze nyumviriza ndakumva wahejeje nahejeje mbega mukobwa yavuze ngo yitwa nde Murekatete uretse usigura Murekatete bitegeza yuko aza guteteza umuryango wacu wose cyangwa asiga utekeje bisigura yuko ateteza umwe ariko je murantangaza kubera iki mutaragira hanyuma uko maze kubona yuko tugomba twinjirane n'inzoka hanyuma izisige dukomoye twese cyane cyane ni wewe icyo mbona yuko gusa muhire ibyo bintu ni kubita gashi ahagarikira aho arondera umurundikazi w'iwacu n'umurundikazi sumwera nabonye ibiki bagutumye cyangwa baguhaye umusho barashobora kumva ijambo gatoya ushaka kunyumviriza gatoya vuga ijambo rashobora kurivuga ijambo ni kwawe ariko uvuga ijambo riduhumuriza ijambo riduhumuriza nyoko wawe havuye Imana hakurikira nyoko kabisa icyo kintu muragitegera neza si wazomwubakira amubashe n'ibyiza yaramubyaye ategerezwa kumwubaha none ivyo birumvikana ibyo yavuze byose ugeze ubusinunge n'ijwi ryawe kandi désormais ngira nawe ndagutohoje neza ngira wowe uri umunyarwanda mbabarire gatoya shuruka yatebaho ni ukuri mu majambo make imbere yo kumvuga icyo ari cyo cyose izo nkuru mwatubwiye ni inkuru zibabaje cyane ni inkuru zinshi mu bwonko ni ukuri ntaho bishyigikira ntaho bitera udushurwe ni inkuru zibabaje cyane kandi cyane ariko ikije kibabaza kandi kirushiriza icyo ni uko mbona yuko ni ukuri muri bya bindi bahora bavuga ngo umwana w'imbeba ngo azira urwango rwa nyina nibyo murimo kandi ndabona yuko muracyari muri bya bindi by'inzigo idahera inzigo idahera uva kubashyira abantu inzigo kandi mukaba kandi ingorane kandi ikindi kibazo gihari ni uko nihweje muri iyo nkuru mwatubwiye nihweje muri iyo nkuru mwatubwiye ni ukuri nasanze abo bantu bakoze ako kabi kabishe batarenga abanyarwandakazi 5 ntibarenga isigura yuko je sinzi yuko kumbure u Rwanda rwose rwoba rugizwe n'abantu 5 sinzi yuko kumbure u Rwanda rwose rugizwe n'abantu bakomotse kuri abo bantu 5 sinzi yuko iyo ari umudata wanje mwebwe mugize izabukuru mwabonye byinshi sinzi yuko byo bari ibyo kandi naho byo ari uko nitwoca tujya ngaho ngo tugire gute ngo ducire urubanza abantu kubyo batakoze kubyo edari batazi wowe usanga mbere iyo nkuru yanyu ari abo nyene muvuga babizi abandi nta nibyo bazi nta nibyo bumvise ahari babiri rero ntihagura beza n'ahari beza ntihagura babi kandi ngo nta mwunga ubure sato ibidahizwe ntitwasha duhora ikibi cyakozwe n'akavuyo k'abantu batarenga 5 hama muke mugishyira ku bantu injojo
mwoba mubahora ubusa kandi mwobaza imbere y'Imana. Umuntu kwitwa umunyarwanda cyangwa kwitwa umurundi cyangwa kwitwa umukongomani, umutanzania sinzi n'ibindi, icyo si cyo nyamukuru, si cyo gikomeye. Igihambaye nuko umuntu ari umuntu, kandi umuntu wese tumucira urubanza kuco yakoze ku giti ciwe. Ntihaze ngaho umutanzania akora amanyanga yiwe ngaha i Burundi ngo abatanzania bose niko bameze. Ntihaze ngaho umukongomani akora amanyanga yiwe ngo abakongomani bose ngo niko bameze. Nukuri ibyo bintu mama anko muyomba nukuri ndabasaba yuko nukuri mubyikuramo. Navuze ni abo bantu bakoze ibyo bibi Imana ibaharire, kandi Jesse ndabashyigikiye, nta n'umwe dushigikiye ikibi. Tukivuga uko kiri n'icyiza tukuvuge uko kiri. Imana ntiyaremye amakungu, ntiyaremye ubwoko kirese gusohora ngo abantu tumenyane. Ese muvuga gute iyo abantu twese gusa, iyo abantu tugire ubwoko bumwe, iyo abantu twese tuba abamenyi bamenye twese, iyo abantu twese twirabura twese, byaragwira gute? Ubuzima bw'isi ntibwari gushoboka. Ubuzima bw'isi ntibwari gushoboka. Ni byiza rero, ni ngombwa yuko abantu dutandukanye mu byiyumviro, mu bwoko, mu bihugu, mu bintu byose. Ibyo itandukaniro ryacu nibyo tunga ryacu. Ntidukire urubanza umuntu tumuhora iyo akomoka, tumuhora ubwoko bwiwe, tumuhora igihugu cyiwe, tumuhora igitsina cyiwe. Abana dusubire muri ako kahise nyine mwatubwiye, dufata nko mu gihugu cyacu. None abarundi bose ni beza rero, abarundi bose ni ntungane. Abarundi benshi muri igihugu cy'u Burundi twakinye ibintu byinshi cyane. Abahutu bafashije abatutsi, sibyo? Hari n'abatutsi bafashije abahutu. Ariko ibyo ntibibuza yuko munegere neza, ibyo ntibibuza yuko ubwiye kuri bamwe biyita ngo n'abahutu bakubwira ngo abatutsi n'ubwo abatutsi ni babi cyane. Ubyo kuri bamwe biyita abatutsi ati ubwo b'abahutu ngo ngo bajya n'utupime. Je hagati mvuga ni nta bwoko bubi, nta bwoko bwiza, nta gihugu kibi, nta gihugu cyiza. Ububi bw'umuntu, ubwiza bw'umuntu buri ku mutima wiwe n'icyo yakoze. Mama Muhire yarandiriye, yaciye kure, yaciye hepfo no hejuru. Je mu bisanzwe mu byo yavuze byose, tureke nabo banyarwanda nyene babagisera nyene bagiye kutwicira iwacu kubera ubwoko bubi buzira mu muryango iwacu. Bavuze gutya bonyene kuri bonyene, bavuze n'imigani yabo baciye ngo jya mukuru riratinda ariko ntirihera. Seke biboneka yuko habaye umwe mubi no kuwanyuma w'umuhererezi n'umwasase. Okay, reka basi mama wanje, reka basi ndabona yuko bitabaguye neza, sivyo? Jewe sinavuze ibi kugira ngo ndabashavuze cyangwa ngo ndabibutse ngo kahise kayo kira noneho nta n'ibyo nahinzi, sivyo? Ubwo rero niturinde gukwegana imishamirano mu muryango ibiki kubera ngo ibyo navuze. Reka tuvyihoze iyo dossier tuyubike, tuvyihoze jembo byiza byo gukogwa. Ibyo tugiye gukogwa byiza birahari kandi ni byiza no kwikubita gashi kare ku munyarwanda kazi ukarondera urundi. Bisigura yuko mu byo twavuze byose nta na kimwe dutegereye. Biboneka yuko aho ushize we barakuramo. Muhire jembo numengo ntacyo mfise jewe noshubira ko bivuga, naho mwibwira gute ukabinyumvisha, simbona yuko jewe ntegeza kugutegerana kimwe. Ikubita gashi rero urondere umukobwa w'umurundi kazi azoza kurera nyoko, atari uko jewe mbona umengo nta nakamaro ko gumanika inga muri ibi bintu bigirije muri iki cyane. Systeme ijana no musi nkoresheje zitatu. Urumva rero jambo nyamukuru tumureka rongore, urabona neza, tumureka muzane neza cyane. Rero umugambi wa mbere tumureke amuzane, amaze kumuzana urazi bakugira isamagi ifashe mu rusenga tuzoca ducakira.
muzana umwana w'abandi kumukorera ikibi Dere nibagiye. aha mwebwe murasenga kweri Aho tudasenga dukora ikintu. oya sinibaza ko mwaba musenga muzana umwana w'abandi hanyuma mumukorera ikibi adasubira iwabo yiruka Acyabandanya avuga. hamwe murasenga murubaha Imana koko Gusenga turasenga. hanyuma mukora ibintu nk'ibyo Zina munyarwanda ngaha mu rugo twe ntidushaka. Munyarwanda si igikoko n'umuntu nk'abandi Ndagusavye rero sindikunda diskita nawe. Ndagusavye ko ukinjura. ndakubaha mugabo Turisege duteke. Ni wateba. Ndagusasa kw'ibirago. reka ndababise ariko naho iwanyu n'Imana yanyu muzobibazwa Tuguri ndi mu matwi twibande izina. Uravye neza nawe ndakubwira ko amatohoza bishobora kurora w'umunyarwanda kazi. None ubona saguza. reka ndababise ariko ahanje nabona yuko ivyo bintu mugira mukore bidashemeye Ugura dutebeje. Yaba Tugomba dukora ibikora inka. Akare ntivyandaba. Ariko mu maso. ni mu mbabare Tugomba dukora ibikora inka we genda. Ntutunyotse genda. Umva rero. Ubu turaba. Babiri. Kumba ndaguteza imitwe rero. Tumubwire akabi katabaho. Uranyuma mfise imigambi ijana 3 niyo ngiye gukoresha. Zoba mpejeje. Ndakwemera. Uranyuma neza. Nzokoresha iyo 3. Murekatete atavuye ngaha yiruka n'amaguru. Uzoye hewe iyo ndakubwiye 3 ntibibaze ko ari umucezo. Ni karahabutaka. Uwa mbere uranyumva neza. Uwa mbere tumureka muzane. Aze na volcano amuzana no mu Burundi. Azoza denga n'umuduga. Ashitse ngaha mu rugo. Aho kari kuduteteza twe tugateteza rero. Hewe azova ngaha yiruka n'amaguru. Bishobotse ashike kubikanya abacakwenda. Uranyumva neza rero duceceke. Niyaza urubanza rwose ingene zuba rugi indi areka kwihuta. Urubanza tuzomwereka tuko tumushigikiye twese ko turi kumwe. Uranyumva neza. Urazi kukunda gutamba ugoye marika uraruzi uzutambe kugeza naho kurusha babagore bo mu Kirundo neza cyane. Hanyuma jewe nanje nsigira ugwedengwe gutamba ngaramye ndaruzi neza sasa. Oya Mwereke nyene ko aho nurinda kunyigisha ndamwereke yuko turi kumwe. Ngacashira mu murekatete shikira urugo aho umugambi wamaze gufatwa. Uranyuba neza. Tuzokwemera umunyarwandakazi yinjire mu muryango iwacu. Kirazira kikazirizwa. Iragi rya Mutama ntituzopfa turihemukiye. Uranyuba neza. Nidushaka rero abazoza kuduteteza ngaha badusige badushite muri frigo twateteye. Ivyo ndishobora. Nitwe rero tuzomuteteza. Muri yo migambi 3 rero hamwe yihenze wafise umutima udadaje ngo aguma dadaje yananye. Zoca nkoresha umugambi wa nyuma. Hamwe yihenze ngo agaca hejuru mu kirere. Tumutuma inkuba. Aciye munsi ifuku. Uranyuma neza. Tuzoba duhejeje. Yiheze nagaca mu ruzi. Yangona Gustave. Sije no hahera. Izocimira. Byose bice biherera aho nyene. Imigambi tuzoba duhejeje. Neza cyane. bishobotse Nadia bidashobotse basi undi muntu ariko atari umunyarwanda. Wari wese ariko abari umurundi. Tugumane ryaragi rya Mutama. Yego no kuri. Rya Rwanda azira ubwoko buzira mu muryango wacu. Tuzoba duhejeje. Uranyumva neza. Iyo niyo migambi. Subira ngaha ukumunezereza imisi yose ni wirangiye. Nisima ya kera. Niramba ya sima ya kera. abonye umugore ariko umugore ucecetse utavuga ntacyo mvuze gusa nuko bari mwarabimishe
papa niko bashaka ko nose ntabwo yigeze akubwira abimbwira hese ntangaye ko nta kintu kijya kikunanira kuvuga kuri tata ubu se ngende mube ko mvuga oya wowe urakabije uzabaze muhire uko ntamugaririje hari rungu yagize ari wowe mama nika na Murekatete hano muricaye mupanze ubwe muje kumenyesha twapanze ntabwo turapanga none tupange twese icyarimwe kuki utajya uganiriza mukuru wawe nta mwanya aba yampaye nyine se naganira nawe ko aba yantaye mu buriri ngo agiye ku kazi ngo yakeye uretse papa nikanyibwirire ngiye ndumva ibyaho ntabyumva twese muhamagare tugende gahunda zimeze hamagarire muhire ntivuganire nawe kuko ibyanyu ntabwo nabyitaho kabisa ikamuhamagare anyibwirire ko mwebwe ukuri kwanyu sinkuzi cyo nje ndamwana felicitation bana nashimishije kabisa allo salamu alaykum nibaze ko ari iwacu ni waje nyine nawe ndabwira ugendereye irangende nicaye mu mwanya utari muto ukare kuraba cyangwa kwari kurahura oya nicaye mu mwanya utari muto nawe ko mwagumye mu bintu byanyu nk'iyo ntuzi ko naheruka isafari n'imizigo yasohotse byo muri polo utuntu twinshi ndiko ndakora ngaho cyane yaje kurahura ntibamushinga nawe uzi ugaruka nzogaruka mufise umwanya ariko ngende oya hapana bimwe by'iwawe nzogaruka oya nabyo nzokora oya hora de kenshi niko urabona ikizu ni kinini yasigaye wenyene n'irungu ryo mwikiranga reka ngende tuzosubira wahejeje ibyo urimo tuvugane neza jesi ndaguherekeza ntacu reka ntacu bwaba icyambabaje nuko wajya atana agashokora aya nta byakubabaje ngaho maze ibyo agashokora agashokora n'undi munsi sawa ntushike kure urazi ko mufatanye na nanjye we oya reka sinogera kure kandi kuri ngaha nawe reka nshaka ko tumarana umwanya reka ngende ndagukumbuye rero mu mujyi ariko ibara ry'umwenda ushaka ni ukuri nahiza ahantu hose naribuze mbese ubu ukabona nzambara iki harya washi imyenda ntihari harahari imyenda myinshi amabara menshi meza utambaye biriya bara ushaka mu bukwe ntabwo bwakorwa njyewe nibyo nari nahise maneko zibyoroshye uzamujyane mu mujyi njyewe hari akabara namuhitiyemo ariko sinzi nimba yakira ya uzamujyane mu icyo wamutiramo cyangwa se ni iki cyangwa wowe dupanga umunsi tuzajye mu mujyi ufate uhite n'irindi barishaka wabaje ibyanjye papa nikazabizana se ndashaka iryo wahisemo nta kibazo papa nikazayinzanira yewe ndumva twajyana mu mujyi reka tuzajyane mu mujyi n'ibyo byiza nta kibazo umugabo wawe nawe yarega kandi umugabo wanjye njyewe ugenda kubona ntabwo wawe muhire nyine atanguye oya ntagenda atanguye yane ugenda exactement oui ndabizi umugabo urabona ko utegereje kugenda ku bugeni kuko baragutumiye safi ntabwo nzashobora rero ko ushobora ni ukwihangana kuko utagiye mu bisanzwe bazi ko ari wa mwanzi umva utagira ashobora yuko ati kumbe yapfuye ku mutima ndakubwire gasafi ntabwo kwicuza ibintu nakoze ndakubarira ngo tera iyo sima nagusabye uribuka ko wambwiye ko umufise mu kiganza ngo umufise mu kiganza yerekana kugira ngo urabyibuka yuko ariko byageze amwe umufise mu kiganza none ga cya kiganza iki kiganza iba ari umufise ntiwambwiye ko umufise ngaha
reka kunkora mu nkovusa none ga iki gikonjo bagiciye tashi ntabwo ndiko ndagucurira ndiko ndakubwira we ibintu nako ndakubwira ukashuza kwitamwo ibintu bidashoboka ukigira sura ivu ngo ntibakorako wewe warabonye umuhungu ushobora gutukana nyoko akagufasha hanyuma bakakurindira ko biri kose ko wumva yarinze ajya gukina ipaka agenda kurondera ahandi ibyo byose akava ngaha akagenda gushika mu Rwanda none gashaka ko wari wamwahiye na nyoko akagufasha bashaka bigenze gute ndababaye bikoretse yuko udashobora kugira confiance kwiyemera nk'uko onye n'ibishoboka reka ngende ndabona yuko yandenurura ico wiyemera dukoreka n'ukoreka sinzoza sibona kungene muhiragira rongore yuko jeno genda muri mariage ntabona imbere muhira ari kumwe n'undi mugore nagenda kwemerera yuko jena papa tuzo tuguhitane tugende basha tuzoguhitana je sinzoza urashaka uzobujyana uzokurindira woge sinzoza muri mariage yanyu genda ahubwo reka nagende mwebwe jewe siyo nzoba ndi kandi nzi ndaguharira reka tete ikintu nshaka kukumenyesha nyumva neza utega amatwi umunsi ni impanuro kuri we umenye ko hano ari mu Rwanda ugiye Burundi aho ugiye si iwanyu urumva uri umwana w'imfubyi ariko aho ugiye hari undi mubyeyi muhire wari ubizi ko afite nyina yarakubwiye ngomba kuzamwubaha nka mama wawe si uza ubaye mama we hari mama we agira urumva si uza mama wawe bashiki be ni abavandimwe bawe bari umunabe ni abavandimwe bawe mwira afite abashiki be urumva bafite nyine uzajya ubamesera aho icyumweru cya mbere gutelefona bagasohora imyenda cyo n'ukuntu byanga ntazaze ngo uceceke nk'uko kwawe uceceka ariko bizagenda gute ajya aseka ntazaza abafite bareba mu maso ahora yafunze shinyo cyonse cyo muhire amagambo abiri nzamubwira gusa ntumubona ubona ko yafunze shinyo nta no guseka nta menyo yagira nta menyo yagira ngomba kumenya te mwana wa mama ni wowe twari dusigaranye mutoya reka tete ntuzadukoze isoni azagende yubake reka tete ugabanya ubunebwe urumva ibintu byawe ni ukuryama ukabyuka ugasasa ukarekeraho funguka mu mutwe menya ubwenge iyo mvuze ibintu byinshi ugira ngo ni blague ugiye uryasaza zirya mbisi mwene mama uragiye nta muntu uri hari uzasanga i Burundi yonde baryama bahagaze ko umugabo akunda gusarikirana atinya Imana ashaka kujya kubwira saa sita ari igice arabyutse agiye gukora ibada nawe uzamugiye inyuma musari musingiza Imana siko bimeze nta gakungu nta mugabo n'umwe ukunda agakungu k'abagore urumva nta kururu ngo sinzi ugivuye aha ugiye aha ibiki n'ibiki icari wawe wubake n'umugabo wawe icyo ashaka gukora icyo adashaka ndwara umva ikindi kintu nzajya ku mucanga gusa ntabwo nzajya kurwara biriya bintu ubwira umukozi ngo teka ibi garuka teka ibi ntabwo ari ngombwa urumva abagabo b'i Burundi bakunda kurya kandi barya ibiryo abagore batetse si ubundi wamenye gusonga ubugari waramwigishije muto asigaye gutetemesha ariko si cyane ndabizi ariko urabizi twari ejo bundi se gusa wabonaga bafite forme oya nabonye yaragerageje rero mureka tete mwana wa mama ikintu ugomba kumenya ni uko imbuto y'umugisha ituruka he ku giti cy'umuriro nyumva neza ariko ndeba nabi ko ni kuvuga bafite umuco wabo natwe tukagira iwacu wowe ugiye gushaka y'umugabo ariko uburyo uzitwara ni ukubaka agahisha agaciro urumva ni ukwihesha agaciro wowe ugahesha n'abanyarwanda urumva i Burundi bashobora kuba bafite ukuntu batwumva ngo abanyarwandakazi ngo ni abanyagasuzuguro ngo ni abanebwe sinyamvuga ntuzajye kudukoza isoni kuko abarundi bafite ukuba bashobora kuba bazi abanyarwanda kutari ko umukobwa umwe atukisha bose wari ubizi uwo mugani urawuzi nugenda ukerekana imico mibi hariya bazavuga ati abanyarwanda ni ukubabona kuri ari beza basa neza ariko ni abanyagasuzuguro ibyo ntitubishaka turagira ngo uzaheshe isura nziza twebwe n'abanyarwanda muri rusange uzajye wihangane Imana iri kumwe n'abihangana ujye ugira ibanga urumva
ibyo bavuze byose igikubabaje si ngombwa ngo umushyitsi uje uhite ubimubwira umushyitsi yewe n'umugabo we ntabwo agomba kubimubwira ngo uhite umwereka ko ubabaye hoya ujye umusekera umwishimire tegereze umugabo wawe aze mwicaze hamwe umureke abanza aruhuke namara kuruhuka umubwire ikibazo ufite urumva sinkubwiye ngo ikibazo uzagira uzabwire umugabo ngo wumve ko byose uzamubwira hari n'ibyo ugira ugaceceka akabibika ibanga hari ibintu biba atari ngombwa ko n'umugabo amenya ntabwo umugabo agomba kuba w'ibibazo igihe cyose umubwire ngo oya rimwe na rimwe agomba kubyirengagiza akabigumana ku mutima ntabwo ahantu ugiye ari mu bamarayika ntabwo ahantu ugiye kuba mu ijuru gusa icyo nzi cyo ushobora kuzahurira n'ibibazo twe tutazi nk'abantu reka tete we wibuke ko uzajya umanukana ubohereza indagara uhereza amata indagara ze kinga mu rugo ntavyo wanje ntavyo nakuri be mama muhinzi umengo umeze ukuntu umengo wabuze sizi mbona diabete imereye nabi turetse na diabete n'inzara igomba inyicire ngaha inzara muhire kwa muhire ubona n'inzu ngene isikisa yawe ushobora kubinyumvisha musara injya nabi ngaha umuhungu wanje aratanga rasiyo nkuko bikwiye kandi turatwata amahera yavutse muhire ariko urya munyarwandakazi yazanye eba ntato baratobeka urya uko asa ateke nabi umubwingo kuko usanga yagayaga ngo nuko usose oya wari wa kijambere kijambere nyene kugeza naho kabisa umera gutyo ubona uko injya atetse arazitoba ntazi guteka icyayi nta na kimwe umubonye ku mubiri uvuga ati mama nzi yararonse nawe ubundi wapi uraba neza ngira uziriye kubera za ngwara zawe cyangwa mu kanwa sawa uzopimutse ngaha saa sita cyangwa mu gitondo ubu ntuje mu gitondo urinjira urayabona kwakubonye arakuzimana ubwira ntazimana ariko ntabyurya ntushikuze nawe nawe cyenda muhoye iyo za ngwara zawe ndamubeshyira kubera wateguye kahari ese tugende wasifata kahari genda ndabiko ukishobora wowe uri n'indandende wowe urakinga nagishobora genda hicaye cyuyo ingene nkunda kayi nobora kutakanya genda kayabagenda yo kayaba none ndagafise cyana neje wari ubwo yose gishobora sako kurondera kayaba uraraba neza usanga ni iyo utagira apeti mama ndafise apeti kabiri rabiri yewe uryoherwe urajya ntume ande ndakanywa na apeti ubusa amata y'ishuri y'umunyarwanda kandi ishaka kwica umusaza nabi saza n'imiko ntaragenda akabona karaba neza niba uzosanga uri mu makosa nayo karera waje ni icyayi ni umuti wo kwinabara c'est incroyable mama muhiri bwabona zinjiye ukumva umuntu ariko aridoga wava umufata nabi nawe nagufashe nabi nyamukura kuko yari yicaye mu meri wewe imuhira bakwigishije iki kudate ntuzi guteka icyayi indya nazo wambwira ariko nimba nashyizemo isukari
wowe kubona gutyo kwibaza yuko ari umwana intore uzi guteka pirawo cyangwa ibiki ngo wirabire nibara naguma ndaguta kumwikomo nibaza yuko ngo abakecuru mama ngo ibiki n'ibiki ngo diabete umuti wo kwina abana ni watetse umve wakavuze ngo ndabeshe aho ubona ko noze usigaye mu ngo mushipasero mu cyangwa cy'abatwaye yo mubirizi wowe usanzwe wigwa no kuvomisa bakuvomisa frema ariko ndakurinda garusi urinda kudamenya guteka icyayi ningi uzoziteka gutya niwo kuza wihuta uza wiruka ngo ugiye kubaka urugo utazi guteka icyayi utazi ukinjika uko mbunyice umuhungu wanjye namwigishije amashuri ndamukunda kugira ngo amafaranga yiwe ndayarye kandi nanje ndere harageze aho muhira ndera none usigaye uteka icyayi kimeze gutya wazi ibintu bisese ndaguye ndagarusi aharinda adazi guteka icyayi injya nazo wozana inkoko ingoba amubwiye basidukije n'ipira yo itekana moya ucu itekana moya yo maskini wewe mbega umwana wanje yahezwe n'ikinzobe kayobe yo akayobe nta kintu mu gisori bavuga ati utamuha wa chai sio rangi ni sukari n'umuhungu wacu agiye kunanuka usigaye wazira nyuma ibiri muzovayo muhirukana ryari na muhira yo yaronze ariko ari umako wishaka teba woma kugenda iwanyu forukano hajya kuri parking ni mu gatondo amasaha arazi dugi muhira ngahakwiye kuba nagiye umwana azi guteka umwana yarezwe hari umugani babandi bavuga igiswahili bakunda kuvuga ngo vyeupe biri uwambuzi kweli wabonye nanje bigomba bitwice ukurikiranye ivyera ucu usanga bidahuye utazi guteka nyoko wawe ntiyakureze nabi yega ndiko mvugana nawe icyo no gufasha ni kimwe icyo no gufasha ni iki itike ukindufise nzofuka ngurisha inkaruguru ndagurisha itike kujya mu Rwanda nangana ngene yiri niko nakubaza unyishure nangahe simbaza wewe genda iwanyu none ubibwira utabibwira nzogumya 50 nzogurisha impene cyenda kuri kitubwira iwanyu turabe ingenda yihuta twaguhatse ndakudashwa iwe hajire nkamutama narinje ngo nje kunywa icyayi cy'umukazana ciye sanga uyu mubirizi ejo azosigirasiyo y'inkoko sange wayiteka nyamuya utagamiye nzoduga ruko ariko mbonye kapfigamo nzoduga umushatsi wami yose wose umyoka ahubwo batomwa n'ugwembe nanjye nzoca ndabumwa n'igikaya rero utamyotsi wiwawe uyu uca umyoka n'ubundi asikiwe tugende sha uyu mwuka wose na ubusana ariko ndamwe ngo sinzi nasigara marana hari nyoyo muti wawe n'abana kwaje nihanganira byose ntacyo nzageraho bene mama ntibari hano wenda mbatakire mana ndagusabye umbabarire ko mu mutima wo kwihangana
wakiniye mu myanya itandukanye wasubije abantu batandukanye uraje direct no ku meza nta kubanza kujya gukaraba intoki sinshaka kujya gukaraba intoki genda shonje banza ujya gukaraba intoki rero nta cyo bigutwaye wewe birakintwaye ni iki wewe ubona uturuka aho uva ukaza ugakora mu video utakarabye banza ujya gukaraba sinzi kuza kubira umviza we n'ibikuranga petite fille c'est quelle politesse il y a un problème hygiène donc tu peux malade na fille en bas ferme la sale bête banza ujya gukaraba intoki baby tata iko makali kama volka ya Goma okay aje kwa Shira sio mwenye kwenda kazi. Wewe kama mwana kwa mtu wanje ni sozi avuye kushira sio. Ndakwisa tunakondinyo. Mwenye kwenda kazi je. Murundi kazi je ndi baba mugige. Wumvise? Yero mubujije kujya atakarabye. Je mubujije kujya atakarabye. Niba atakarabye nashaka ni wabisumye. Ni wabisumye? Ntabwo ari byiza. Ntabwo ndi nyoko ndakuzi. Ija. 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 Nundi musi. Ntuzosubire. Umunsi ukuranjaje kujya murekari. Nagwara uzamuvuza kandi umwana aje amuvuza. Kanura amaso nkirege. Ija. Wewe. Ija. Ija. Mkene na wazee. Ija mwana. Nundi musi nazo uvuye mu vyondo. Usanze hari ija. Akubujije kumbwire. Zoduga no kuzekoga. Sha. Wachena maguru. Waje imodoka kuzogena n'amaguru. Echero mama muhire. Hey! Les petits frères, ce sont les voyous, patron. Des cancres, bourriques, des tonneaux vides dans la tête, patron. Iko sa vile mutungi tu iko vide kizungurushe kwenda hivi nazunguruka tu iko hivyo patron. Mimi ndo niko très intelligent seulement patron. Oui. Kwa hiyo hawezi kumhudumia na hapa dakika kwa. Pako mabwata, pako na kimwanga. Mabata iko kunywa ile pombe ku Burundi basi makanyanga vile. Kimwanga iko mvuta mabanki paka zingine zinatoka kwenye masikio patron. Iko très grave vraiment. Ce sont des voyous. Mimi mbese nimeshakwambia utasumbua kama ni pesa wewe tuambie tutumie pesa kwenu alafu wamhudumie mama yako lakini wewe kwenda itakuwa tatizo. Iko mbili na kwa ine tu. Iko nipatie 4 jours sasa. Acha wao tatizo liko hapo sababu na mimi na siku ndio hapa nitasafiri. Sasa wewe utabaki na nani hapa na nani tutasaidia kazi. Shenda gusaba imbabazi mu babari. Ni kuri ndabigusabye mu babari. Hasi tuwazishe imbabazi. Ndireza urazi kufisi ibibazo cyane. Sivyo. Urazi yuko iyo ameze kumesa amaboko yabatomoka. Sivyo agira ibibazo byo kugira ibisebe. Ni agenda uyu bizobina mse. Iki si ikibazo kandi kuba nanamesa nkagira ibibazo ku maboko nkagira ibisebe ku maboko nawe ubifitemo uruhare iyo utaza kuba waramushakiye ubu ni rwose mba narayimenyeye muri ubu kuko watumurukanye nirukana sinzajya nirirwa nimba uzajya yirirwa asetsa hano uribuka cyagiye wari uri mu rugendo ntibaguhamagara ngo mama wawe ararwaye ese yo bisa ngo uri ku kazi k'abandi ukabasaba uruhushya bakarupima byari bugenze shire ndamuvugiye ni ukuri njye ubona yuko uzoshobora njyewe nta kibazo cy'imirimo y'ahangaha nzajya nkora iyo nshoboye vile umesema nataka sura iko kusabia polepole patron kode 4 jours seulement patron. Okay, hakuna tatizo basi. Kunahitajika pesa ngapi? Kutaka pesa
2, 3, 4, 5. Iko $50, $60 et $70 seulement, patron. $50, $60. 60, moi, on a 50, 70, 60 $50 pour l'amitié seulement, patron. 60 pour l'amour de Dieu. Et 70 pour que Allah akakuachia place kule au ciel, patron. Okay, hakuna tatizo. Basi nitatazama. Sawa. Nataka kwenda siku gani? Demain. Iko kesho, patron. Iko kesho, patron. Sana. Iko 8h, 10h, 9h. Iko iko 8h seulement, patron. Nibi twiberamo ntacyo nakubeshye. 8h. Okay, hakuna tatizo. Tutarekebisha kila kitu, hakuna shida. Hakuna shida. Asante sana. Basi endelea kazi yako. Ashari yibuke naramuka atinze nagaruka azafata ibyo acahageye. Naam. Muhaye icyumweru kimwe. Iko kuja mapema. Sikiliza kwanza kitu kimoja. Tunakubaliana tunakupatia wiki moja. Sawa. Hiyo wiki ukizidisha tu shauri yako. Usisikia amekusemea haiko nifukuza matatu. Nutindi wanyu umva nutindi wanyu uzaza ufata ibyawe ucahugeye. Haiko mimi insemeni tena. Usizidishe wiki moja shauri yako. Okay. Tunasikia mwenye kakusemea ndio hivi sasa ana huruma na wewe kati. Ukizidisha tu shauri yako. Okay, merci. Wewe nenda sasa. Wakufana kuzikana yale mengi maneno watu wasema yaliyopita si mbele tujanje tugange yanaye kuja na kupenda mureka tete malaika wa moyo wangu I love you. Nilikuchagua wewe uwe wangu wa maisha wakufa na kuzikana Yomba na shoki yaliyopita si ndwele Mungu acha mimi. Mungu wangu. Urikura mesuraga muyomba. Nani nawo ikigutwenza n'igi. Yipfumasi bibesuri. Ariko mesura n'umuzi umugore wa. Nani we. Sabana ngo mukomete mutakisore. Ikaje kumaga. We Mirka. We Mirka. Shinibo. Sabana ngo mukomete. Mukaba w'ikigongo ewe bagabo None haragenda kabona muri uriko amesa none ingorane riga muhira mwana wanje barakwisha wonyereka ngicyo muhi none mama ni ingorane muhi muhi ni muzi z'umugore usigaye umesurira yo mwana wanje none ingorane riga umuntu agaragenda akabona kwera ingorane iri hano urayibona umufonkisiyoneri muzima ufite inzira ze gutya hanye uriya mugore wamurongoreye none mama
bwa muri abanyarwanda ko ibaraje umunsi Yerekana kubaza ikintu. usigusa ahari ikintu mama we Mama nibwiriza. umwana wacu muhiye nibiki wabaye ngo ndagutwere basi no kwa muganga Niviri kintu kumwe mama. None nobanda namurongo kugira ngo azamese. Nobanda namurongo kugira ngo azamese. mwana wanje usigaye umesa umasurira n'umugore wiwawe upfa kukazurusha ugacukumesa Mama je nibaza yuko kuva nkiri umwana muto narimesera urabizi wewe kandi ikindi naco ga mama uribuka ikintu kimwe umugabo gufasha umugore wiwe ibyo ni bimwe mu migenzo y'intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam banagira neza none gamu kandi ntibibagire yuko ari umubwira ati mwana nawe uzoshika mu zabukuru ubuzi uzobona yuko ushobora kubyikorera kandi niyo mpamvu wamaze kurondora umufasha uzacura akamaro k'umufasha n'agahe ngiriza neza gufasha umugore wanjye biri bimwe mu bimpa agaciro edari numva vrema wishimye ubyibushye manake ni thawab kabisa hapo tayari umesha kutia mu mtungi amna ba akada kubisa ibyo rero je kuri Jesi bishasha kandi si bitanga nubu ni muvuze izindi ahubwo zanagenda gutyo ashaka muzi sawa nje tukunda guha mwana wanjye ni muvuze izi wawe icyo mbonye ndabonye oya mama wowe zanizi wawe nazikora oye yaragakoze amikini nacho ninaheza ngaha izi yose ashobora musi ndandayiko ndagusonera uri umwana wiwanje ntacyo nkeneye kumesurira oya ndacafise amaboko namanda komesera none mejeje ngaha no gukuruka cyane meje gukuru mu gikoni ibyaza sito no musi ni jewe ndabiteka ntuja kwisoko ibyaza sita nje ndabiteka ntuja kwisoko aho si minota ibiri gusa gusa umuduga ni mara moya oyigenda n'amaguru ni mara moya ni gukwiri ni mara moya mejeje aka Chaza gukoropa, mejeje gukoropa iki? Umwana w'abanyarwanda yaragakoze n'ukuri. Aradeba. Umwana nzosige nzo muri kizina. Oya mama wewe ntacu utakumurika umwana w'abandi. Yaragenda ngona n'ukuri. None nugenda. Zaliti wawe nazirindiriye. Oya icyo mwana ndabonye mwana. Ma. Arije somureka tete akagutekereza. Izi wose ndayikoropa uno munsi jewe. Aho kana bazije murabyose. Emwe. Nuno musi dare uno musi njenja mu gikoni. Naam. Kabisa. Haranse unagenda kubera iki ndetse nsikinze mwibarize ntakubwira abakecuru baragorana aho amasaha ageze ikibazo amasaha ayo yageze yandaba kwikije yayo basa kumagana uko dufise gahunda yo kugenda mu rubanza baho badutuye nimugire nakubwiye sinshobora kugera kwa nguri impuzu mbi kandi y'amahera make ariko umugore wawe ujya mu shenzi kazi w'umunyarwandakazi ukamugura impuzu y'ibere ukamugana iwe yakubyara ntiyakubonye gutya ariko mama aho tudahenda nazo adutikije nani mama ariko ubu ni impuzu yoroshe iyi mpuzu ni nshaka kubwira nk'ikijiji ko ntazi ibere ry'impuzu rero ubwo nshaje erega iyo mpuzu si yamaki kandi irazingi ntuyibone uko sinzi nimba ufise ikibazo nimba ufise ikibazo cy'amaso amaso ndabona n'ubu ntabona neza aragwaye amaso ariko iyi mpuzu niyoroshe niyambara abanyarucanye mbe wari uzi yuko iyi irayiguza menshi kuruta ijya mirongo yambara ibyo ni byo kandi iyi niyo ikomeye kandi irakubereye uribaza ndakubwiye ko ntashobora kugenda ndabyansa kabuki
utice ngurira impuzu imeze gutya aya umenye n'ubupapuro ariko mama kubera ko ushaka gukora ibintu nk'ibyo jewe nakubwiye ko ntagenda impamvu urazikubwiye wazumvise muhiri wanyibagiwe aho shize naho nyene kujya uvuga ikintu udahindura nanje nuko nyene simpindura isose riva ku cuma tugende mama please ngo tugende bareke ibyo bintu reka kwanza biturabisubira mu urukundo ari bifukunyi bigume biduga ndakubwiye simva ngaha singenda oya mama je ndabyumva ariko rero hari ibintu bimwe mushaka gukabya iyi mpuzu vraiment nayiguze amafaranga menshi kandi aho nimwe ushaka kumvisha abantu yuko amata yirabura kandi yera abantu bose babone ko yera impuzu irakubereye mama kandi naho mwokwambara izisa mwese nimwoberwa cyo kimwe kuko icya mbere nimungana imyaka mama wowe urakuze urumva mwega zitaracyari muto urumva naho mwokwambara ibisa nimwoberwa cyo kimwe ibyo rero ntushaka kubirandira ko ntuzu nimba ukeneye ko ndagurira nka zijya nta ngorane amafaranga arahari ntuzi kugurira ariko uno munsi ndagusabye mama byihanganyire ngo tugende fere ibyo ngibyo bituma tutagana mu rubanza icyo nyene wabona ko ari ibitoke kuri cyo n'ibinini kandi mama yahijeje kandi ndabigusaba twigire muhire mure mahoro genda n'umugore wawe w'umunyarwandakazi washimye cewe naco mazi twezigire mu nduga badica oya mama ari n'umuntu zamutinya imana muzamureka kushaka kuzanira ingingona aho zitari natinya imana notinye iyi mpuzu mama ubwo wari gutinya imana ukagurira impuzu y'ibeye ingana niyo nambaye reka tuyagutetegwa ndasubiyemo kandi ndakubwiye ati singenda hajya nyene navuze ati singenda iyo ushaka yuko tujana mu rubanza wari kungurira impuzu waguriye umugore wawe ujya mwamikazi w'umunyarwandakazi ukatugurira izisa cyangwa izidasa ariko zifise umubiri umwe nziza nkazijya sanya ariko mama ariko sinabwiza ukuri mama nabereye ushobora ndakwishura ndakubwiza ukuri arabereye umugabo nagera mu yabibonye ahubwo nabuzombaza sio mutari kuri wowe yabibonye impuzu ni yamaki none sindakwishyura mama tugende bareke ibyo bintu basi tujihoze basi ntitugende twese utavyihoza nibyo wowe kumenya nakubwiye ko je nkava ngaha nambaye ibihuzu bimeze gutya ni China abonye urutanyokoshe ijuru riri munsi y'ibirenge by'ababyeyi bacu